Idemo dalje, naravno. Imam studentičku pogrešku, ali sam ispravio da ih udario sam ustu, ljudi. Udario sam ustu u snimanju, ja. Nevjerovatno. Nevjerovatno, udario sam ustu u snimanja. Evo tako. Bravo. Sad sam se ispio, udario u stup. Oči snimamo prvi kontakt u stup. Nevjerovatno. Onda pitao i da primaju eure. I veš 2 marke bokserce, 2,5 marke peškiri. Da, prodaja. Ja, kod vas ne mogu doći na red. Pitam, primaju eurici. Imaju se eurici kod vas? Hajmo, ova. Hajde me kod ove salkičke halve s njim, koga ti ja nija reklamiram. Evo Salkana, evo Salkana. Ovo je roba. Najbolja halva na dunjavku. Nemoj skidati. Nema halve ko što je kod onaj Salkana, kod manje šećera, a više tanina. I ja uvijek kod njega kupujem tu halvu. Onda pitam im, primaju... Nosim u pojicu, seljak studije nosim. Konzumiram. Laka vi, gospodine? Ja sam ti kiseljak pojica na granici. No. Tamo. Ja. Po tim vašarima, teferićima, od Puračića do Visokog. Stalna mušterija. Primate eure.